Hakamiat jongga Sputnik me u commander joki Hamas ulai hukum ban siap do long range missile syat Tel Aviv katai kijing siap kalau penyap ya khat armut kiri pai ba ban haga step jongga khat wetrik kinong Palestine kilara ya kilama bat kila yelum haplau jong u commander joki Hamas kia perta victory kajing job badai hakata kepo ki jetma juga Israel ki bami na Jerusalem ki lapoi Gaza bad la bom na phang krat kinong Palestine berat ya kilama ko boleh siguna ki subscribers baru ki baju so terban page ki video so ke channel Storyteller London kado kadwai ka Israel per Palestine kila sangat asyik kumbang long bakan cingnya deh jong karui Amerika bat Israel kalong kebajan haduk kata-kata bat kumbang ke White House kalong bangin lek dak lenti kepadai bat kebajai ban penkut ya ke cingnya lek habden ke Israel bat ke Palestine ban ngitip hero ya kata lada 4 keren ke Amerika ke Israel kanum song kalau sini ke jingale abdeng ki Hamas Palestine bad ke Israel kumba 100,000 teli ki roket jong ki Hamas kila siat si Israel yap kadangut kiri pada kentup ya armut ki kena wei kena senrang barang san senam karta badi wei kena kan thai iba khat rusnam karta ka Israel kumban jubab kela ya ka jingle jong ke Palestine kalau penkam de ki roket ki airstrike bat ki field artillery ban kruet ya ka Palestine hakaba arspa like pengut ki ripai ba jong ke Palestine kila yap kentuk yan repusan ngot ki kena ban lai pulai ngot ki kentai kajinjot jong ke Palestine loong bakal long haduk kata-kata kadba ke Israel kasujat malumlah sawajar tuliki roket bagi Hamas ki teri ki Israel kumba sanspa teli ki hab hari lejong bat kala penlong jaga jingyak arpungut halaki jong ki roket bat ki bebuan 4 ki roket kila syuptei sesuny haki air defense system jong ke Israel ki surok ki school ki hospital ki karkhana ki dam ka electricity 8 Julai Henry ka target ka bahakmat jong ke Israel kadai ya ka Hamas extensive network of tunnel ya ka niru 8 jat thiau ka Israel kala tauru man penyap yo he jong Hamas da ka bah kala lebom ya ka yang jungu Henry donbok bulai haka step jong ka arpotrik benai me kabumut hakas ngila balak kinong mi kmat penyasuk na Egypt kila leje kendu yo prime minister ke Israel u Benjamin Netanyahu ban keren halor ka jingesuk bat ke Israel haga juga sni kala declare bakal pediang je ke jingesuk bat kumjuru ke Hamas u Joe Biden ula ai ke jingiro yo prime minister jong ke Israel bu ula kloy ban pediang ya ke jingesuk Joe Biden lo angru ya ke Israel buun sirap mi ya ke balajat bat ke Palestine kadai banirap ya ke Gaza kinong Palestine ha Gaza kile syat barok simit bat ki kawe ya ki lama jongki ha kamit sni pale baki perta ngila job ya ke Israel kinong Israel pat ki ong ka jingklo Yesuk bat ki Hamas kalong penban kumbaki Israel katin bat pendam hakileno nado ka khatwai tarik ki surok Gaza layo snow satangi ki siren ki jing thai bom bat ki jing sawakuli Henry nado ka apwai tarik layo snow satan ya ka jing risa ki padba
kipat ba ng Palestine kilala po non pai halagi jong yi ngisam kumda ka jile habdeng ka Israel bat ka Palestine lasangit next lada episode na di ka channel juga saya tu lam di parlok nabi lada episode na saya tu nga story dalam London